درود میفرستم با بینندگان بی‌نهایت ارجمند رادیو زودی و به همه آنهایی که این لحظه ها ما رو تماشا دارند. امروز 21 ینوار است، روز دوشنبه و آغاز باز یک هفته نو در زندگی هر یکی ما و شما و امیدوارم که هفته نوی کاری و درسی برای شما با برار آغاز شده باشد و چون همیشه با رادیو زودی بمانید و فدور بمانید و خبرها رو محض از همین رادیو و از کانال زودی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و با خبر شوید. خب چون همیشه من خبرهای زیادی رو جمع کردم در این صبح بر وقت از تاجیکستان و جهان و میخواهم همگی در چند دقیقه دیگر برای شما این خبرها رو ارائه کنم و مطمئن هستم که چند دقیقتان رو حتما به ما میبخشید و این دقیقه های شما برابس نمیروم. خب چون نخست شروع میکنم از وضع باد و هوا امروز در پراگ کم ابری به بارش پیشگویی شده است. احتمال می رود که در دوام روز سردی هوا به 2 درجه زیر صفر برابر شود. در مسکو پایتخت روسیه آب و هوا شناسان باریدن برف رو تخمین میزنند. در اونجا نیز هوا سرد است، دقیق ترش 8 درجه زیر صفر. در دوشنبه مرکزی تاجیکستان پیش بینی می شود که سحر کمی برف بارد ولی در دوام روز هوا ابری شده، حرارت تا به 4 درجه گرمی خواهد رسید. ضمناً دیروز برفی خیلی زیاد در دوشنبه بارید و به اصطلاح ساکنان را خیلی خرسند کرد و تو عکس‌های زیادی هم در این زمینه آنها گذاشتند و شما میتونید در www.azodi.org وارد شده دوشنبه سیر برف را تماشا کنید. خب و خبر نخستین ما نیز مربوط است به شهر دوشنبه. همین صبح در پایتخت تاجیکستان مجلس سالانه حکومت کشور شروع شد. قرار است در جلسه مسئله های مهم برای کشور بررسی گردد و احتمال تغییرات های کادری نیز صورت بگیرد. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت با رادیو زودی گفت در مجلس وسیع حکومت تاجیکستان جنبسته نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال 2018 و وظیفه ها برای سال 2019 بررسی می‌گردد. مجلس وسیع حکومت تحت رئیست عملی رحمان رئیس حکومت برگزار می‌گردد. در جلسه سروزیر، کابینه وزیران، رئیسان ولایت و شهر و نویه‌ها اشتراک می‌کنند. قرار است نخست قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان درباره فعالیت حکومت در سال گذشته اظهارات بدهد. برخی منابع میگویند در پی جلسه حکومت احتمال بعضی تغییرات کادری صورت میگیرند. مسئله تقدیر شرکت هوانوردی توجیک ایر نیز از مسئله های مهم جلسه امروز گفته می شود. خب بینندگان عزیز، ما نیز این موضوع رو پیگیری داریم و حتما در صورت روز دادن یگان خبری مهم یا تغییرات کادری یا بازم طوری گفتیم درباره توجیک ایر اگر یگان تصمیم جدی گرفته شود ما در برنامه خبری و همین گونه در تقدیم سرخطهای روز برای شما معلومات خواهیم داد. شرکت متصدی نگهداری روی دوشنبه چناق اعلام کرد که به سبب باریدن برفی زیاد حرکت نقلیات در 2 قطعه راه مذکور که شمال کشور را با پایتخت می‌پیوندد متوقف یعنی بازداشته شده است. شرکت اینوویتیو رود سولوشن گفت صبح روز یکشنبه بارشات برف در راه بیش از پیش شدت گرفته. در دوام 2 روز من بعد بارشات بیست و شدت پیشگویی شده است. با گفته سخنگوی شرکت عبدالله احتمال فرامدن ترما در بعضی از خطه های رو بسیار زیاد شده است و برای همین به سبب بی‌خطری رانندگان حرکت در کیلومترهای 48 و 73 متوقف شده است. دلیری عبدالله روز 20 ینوار در صحبت با رادیو زودی گفت ستاد مشترک داریم از حساب کارمندان شرکت و وزارت نقلیات و کارهای داخلی که تصمیم میگیرند در صورت افزایش یافتن خطر ترما و یا دیگر عامل‌ها حرکت نقلیات بازداشته شود. با گفته دلیری عبدالله مشکلی اساساً در همین 2 قطعه است. حرکت در دیگر قسمت‌های رو امکان پذیر است و کارمندان شرکت سعی دارند که رو در این روزهای پربرف هم پاک و برای حرکت آماده باشد. دلیری عبدالله افزود در بعضی از قطعه برف بسیار زیاد است و صبح 20 ینوار از نیم متر هم زیاد شده تا به 75 سانتی متر می رسید. خب با دلیری عبدالله از رانندگان تقاضا کرد که قراری شرکت را درک کنند زیرا محدود کردن حرکت به امنیت خودی آنها ربط دارد. با گفته او
баъзеҳо мегӯянд ки азбаски рӯзи душанбе чаноқ роҳи пӯлакӣ аст, бояд 24 соат боз бошад, вале ширкат дар баробари шаҳрвандон масъулият дорад дар сурати эҳтимоли ҳалокат ва хатар ба ҷони ронандагон аз он пешгирӣ намояд. рӯзи душанбе чаноқ аз шоҳрагҳои нақлиётии Тоҷикистон вилояти Суғдро ба Душанбе пойтахти кишвар мепайвандад. Дар гузашта дар натиҷаи тарма дар ин роҳ 10 нафар ҳалок шуданд. 3 кормандии ширкати мутасаддии нигоҳубиниро низ ҳангоми покорӣ зери тарма монда ба ҳалокат расиданд. додгоҳи минтақаи Кӯлоб Сорбон Салимови 31 соларо ки баҳори соли гузашта духтари 3 сола ва як зани 53 соларо бо зарби бел кушт ба 24 соли зиндон маҳкум кард. ҳукми мазкур 17 январ содир шуда. Сорбон Салимов ҳафтаи пеш аз шифохонаи ҷумҳуриявии бемориҳои равонӣ рухсат шуда. Дар хулосаи худ табибон Сорбонро мукаллаф, яъне аз лиҳози равонӣ сиҳат эътироф карданд. Аммо волидайни Сорбон Салимов аз ҳукми додгоҳи минтақаи Кӯлоб розӣ нестанд ва мегӯянд ки аз болои он ба додгоҳи олӣ шикоят мебаранд. Қодир Салимов падари Сорбон дар суҳбат ба радиозодӣ гуфт ки дирӯз дар мурофиаи писараш ҳама омада иштирок карданд ва шоҳид буданд ки чӣ гуна авзои писараш дар ҷояш набудааст. хонаводаи ӯ дар идома гуфтанд ки агар фарзандашон сиҳат бошад, бояд табибони равоншиноси минтақа ва он нафароне ки ба ӯ нафақаи маъёбӣ доданд муҷозот шаванд. Ин хонавода мегӯяд писарашон 7 сол дар қайди бемористони рӯҳӣ қарор дошт ва аз ин ҳисоб нафақа ҳам мегирифтааст. Сорбон Салимовро дар ҳоли 24 сол аз озодӣ маҳрум карданд ки додгоҳи минтақаи Кӯлоб моҳи декабр амр дода буд Сорбон дар шифохонаи ҷумҳуриявии бемориҳои равонӣ муолиҷа шавад. Бар асоси ин қарори додгоҳ мутахассисони ин шифохона ҳамчунин бояд хулоса бидиҳанд ки бемории равонии Сорбон то куҷо ҷиддӣ аст ва оё барои атрофиёнаш хатарнок ҳаст ё не. он замон дар додгоҳи минтақаи Кӯлоб ба радиозодӣ гуфтанд ки сабаби амри додрас барои дар куктош ҷойгир кардани Сорбон Салимов рафтори ӯ зимни муҳокимаи додгоҳӣ буд. бояд ёдовар шавам ки Сорбон Салимов рӯзи 19 марти соли гузашта дар остонаи ҷашни Наврӯз бо бел ба сари духтараш момагули 3 сола зада ӯро кушт ва духтари дуввуму ҳамсарашро сахт маҷрӯҳ кард. ҳамчунин як зани ҳамсояашро низ ба қатл расонд. баъди ин ҳодиса ӯро боздошт ва ба қатли 2 нафар муттаҳам карданд ва муҳокимаи додгоҳиаш моҳи июли соли 2018 шурӯъ шуда буд. ва таври пайвандон нақл мекунанд Сорбон солҳои 2009-2011 дар яке аз воҳидҳои низомӣ дар шаҳри Душанбе хидмат карда. ба қавли волидонаш баъди 1 соли хизмат ба чунин ҳол гирифтор шудааст. пас аз бозгашт аз артиш ва муоинаи тиббӣ табибони вилояти Хатлон хулоса доданд ки ӯ гирифтори маҷзубияти параноидӣ бо раванди хуруҷманд аст ки бемории сахти равонӣ ба ҳисоб меравад. як арзёбии ахир нишон додааст ки соли 2018 Тоҷикистон аз лиҳози болоравии нархи озуқаворӣ дар миёни кишварҳои собиқ шӯравӣ дар ҷои 4 қарор гирифтааст. байни кишварҳои пасошӯравӣ дар зинаи аввал Узбекистон меистад. тибқи натиҷаи соли гузашта дар ин давлат нархҳо беш аз 14% қимат шуданд. Украина тақрибан бо 10% дар ҷои дуюм ва Беларусия бо 5.5% дар мавқеи сеюм ҷо гирифтааст. дар Тоҷикистон бошад тибқи хулосаи рақамҳои давлатии омурӣ соли гузашта нархи хӯрокворӣ 5.4% зиёд шудааст ва ба ҳамин тартиб дар ин кишвар ки дар рӯйхат ҷой гирифтааст ӯ дар ҷои 4 ҳаст. ин феҳрист дар ҳоле тартиб дода шудааст ки дар миёнаҳои соли гузашта тасмим шуд дар пайи як қарори ҳукумат хадамоти зидди нисорӣ дар сурати якбора то 20% боло рафтани нархи 16 номгӯҳи маҳсулот аз ҷумла орду, равғану шакар ва гӯшт даст ба кор шавад ва нархи ниҳоиро худашон муайян ва аз болои он назорат кунанд. гуфта мешуд дар сурати риоят нагардидани нархҳо соҳибкорон ҷарима мешаванд. ин тасмим дар ҷомеаи кишвар боис ба вокунишҳои мухталиф ҳам гардид. бисёре аз сокинон аз эҳтимоли давлатӣ шудани нархи баъзе маҳсулот тарафдорӣ карданд ба умеди ин ки мақомот нархҳоро арзон ва барои ҳамаи бозору мағозаҳо яксон таъин кунад. хуб бинандагони азиз, дар ин қисмати суҳбат рӯ меорам ба хабарҳои ҷаҳонӣ ва ба ҳамаи онҳое ки ҳамин ҳоло ба мо пайвастанд бори дигар аз студияи марказии радиои озодӣ дар шаҳри Прага ман Шалукулхоҷа барои шумо дуруд мефиристам ва мунтазир бошед. дар охири суҳбат ман дар бораи қурби рубли русия ҳам барои шумо хоҳам гуфт ки то як андоза нисбат ба рӯзҳои гузашта баландтар шудааст.
خب در افغانستان روز 20 январ مهلت ثبت نام داوطلبان به مقام نامزد به رئیس جمهور به پایان رسید و کمیسیون انتخاباتی 14 نفر را ثبت نام کرده است. اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و عبدالله رئیس حکومت اجراییه از داوطلبان مقام رئیس جمهور هستند. اشرف غنی و عبدالله در انتخابات سال 2014 رقیبان هم بودند و در آن وقت میگفتند که در انتخابات تقلب زیاد صورت گرفته است. بعد ماجرای زیاد با میانجیگری جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در افغانستان حکومت وحدت ملی تأسیس دادند و اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس حکومت اجرایی اعلان شده بودند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 20 ایول همراه با انتخابات مجلس های ولایتی و نایبی صورت میگیرد. در شهر مسکو و دیگر گوشه های روسیه صدها نفر به ضد احتمال به ژاپن دادن جزیره های کوریل اعتراض کردند. روز 20 январ در تظاهرات شهر مسکو که با اجازه مقامات صورت گرفت صدها نفر حضور داشتند. تظاهرات با تشبث گروهی از سازمان های چپگرا و ملتگرا از جمله جبهه چپ روسیه دیگر نوروسیه برگزار شد. در شهر خباروفسک در شرق دور 500 نفر در تظاهرات شرکت کردند و به ضد حکومت ولادیمیر پوتین شعار میدادند و فریاد میکشیدند که کوریل از ما است. در شهر ساخالین جنوبی مرکز ساخالین 300 نفر در تظاهرات شرکت کردند. 4 جزیره در کوریل را شوروی سابق در روزهای آخر جنگ جهانی دوم اشغال کرد. برای همین تا کنون روسیه و ژاپن عهدنامه صلح نبستند. ماه نوامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به سوزش رسیدند که 2 جزیره کم‌اهالی بر اساس پیشنهاد شوروی در سال 1956 به ژاپن برگردانده شود. در ژاپن یکی از این جزیره ها را شیکوتن و دیگری را هابومای مینامند. داستان‌های بلغارستان 5 شهروند سوریه و یک زن بلغاری را به سرمایه‌گذاری گروه‌های تروریستی در خاورمیانه متهم کردند. رومیانا ارناود و سخنگوی داستانی کل بلغارستان روز 19 январ گفت این گروه در ظرف 4 سال گذشته به گروه‌های تروریستی 25 میلیون یورو فرستادند. ایوان گوچف معاون داستانی کل بلغارستان گفته است چنین حادثه در اتحادیه اروپا تاکنون دیده نشده است. انتقال میلیون های یورو سال 2016 صورت گرفته است. نیروهای مخصوص در رابطه با این قضیه روز 18 январ در چندین جای عملیات انجام داده و 43 نفر را دستگیر کردند. به گفته ارناود و پول را از روی سیستم اسلامی حواله انتقال می‌دادند. از این رو رادیوبی آن مشکل بوده است. به گفته او گروه جنایی همچنین در بلغارستان 10 ماشین خریده و از طریق مرز ترکیه به گروه‌های تروریستی به سوریه فرستاده است. مؤلف فیلم روسی درباره محاصره و یا خود بلاکاد شهر لنینگراد در سالهای جنگ دوم جهانی برای بازپرسی به اداره پلیس شهر مسکو دعوت شده است. یک منابع در پلیس پایتخت روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که فیلمساز الکسی کراسوفسکی 20 январ به شعبه امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد در ریاست امور داخلی مسکو دعوت شد. پیش از آن فیلم پرازنیک یا خود جشن الکسی کراسوفسکی مدتی کوتاهی از شبکه یوتیوب بیرون کشیده شد. بعداً فیلم در یوتیوب از نو پیدا گردید. کراسوفسکی در تاریخ 3 январ تصمیم گرفت که این فیلم را برای گرفتن مجوز به وزارت فرهنگ روسیه پیشنهاد نکند. برای وضع آن کراسوفسکی فیلم را در شکل کامل در شبکه یوتیوب نصب کرد. رسانه‌های دولتی روسیه و مقامداران این کشور فیلم کراسوفسکی را شدیداً تنقید کردند. به گفته آنها فیلم قربانی‌های بلاکاد لنینگراد یعنی محاصره این شهر در سالهای جنگ دوم جهانی را تحقیر می‌کند. تلویزیون دولتی روسیه فیلم کراسوفسکی را به ترغیبات ناتسیستی شباهت داده است. اداره دوستانی شهر سنت پترزبورگ تفتیش فیلم را آغاز نموده است. خب بازم برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت کار داخلی تاجیکستان از بازداشت راننده فراری خبر می‌دهد. منصور حبیب‌اللهیف به آن متهم می‌شود که در حدود شهر بختر با ماشینش یک جوان را پخش کرده از جای حادثه فرار نموده است. در وبسایت این نهاد آمده است که 18
январи соли ҷорӣ ронандаи мошини номаълум ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи абдурахмони ҷомеи шаҳри бохтар қоидаи бехатарии ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон намудааст. ӯ пиёдагард луқмонов икромиддин соли таваллудаш 1987 сокини шаҳри бохтарро пахш карда дидаву дониста ки ҷабрдида дар вазъияти барои саломатиаш хатарнок қарор дорад ёрӣ намерасонад ва аз ҷои ҳодиса ба самти номаълум фирор мекунад. бо рух додани чунин ҳодисаи нохуш ва беэътиноии ронанда пиёдагард ҷароҳати вазни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ мешавад. ҳангоми гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри бохтар муайян гардид ки гумонбари ин ҷиноят ронандаи мошини тамғаи некси ҳабибуллоев мансур соли таваллудаш 1998 ва низ истиқоматкунандаи шаҳри бохтар буда зимни идораи воситаи нақлиёт аз уҳдаи он намебарояд ва пиёдагарди мазкурро зада аз пой афтондааст. феълан ин ронандаи фирорӣ аз ҷониби кормандони милитсияи шаҳри бохтар боздошт гардид. таҳқиқи ҳодисаи мазкур идома дорад. ва як хабари варзишӣ ҳам дорем. дастаҳои мунтахаби футболи ветнам, чин ва эрон ба даври чорякниҳоии ҷоми осиё 2019 роҳ ёфтанд. рӯзи якшанбеи 20 январ дар имороти муттаҳидаи араб се бозии аввали даври ҳаштякниҳоии ҷоми осиё 2019 баргузор шудааст. нахуст урдун бо ветнам дар шаҳри дубай дар варзишгоҳи алмахтум рақобат кард. мунтахаби ветнам ки бо ҳисоби умумии 5-3 ғолиб гардид аввалин шуда ба чорякфинал баромад. баъдан дар бозии дуввуми ҳаштякфиналӣ Таиланд ва Чин вориди майдон шуданд. бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба нафъи мунтахаби Чин хотима ёфт. дар бозии севуми ҳаштякниҳоӣ Эрон бар Омон бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуд. ба ин тартиб дастаҳои мунтахаби Ветнам, Чин ва Эрон ки ба чорякфинал баромаданд муборизаро барои дарёфти ҷоми Осиё идома медиҳанд, вале тимҳои миллии Урдун, Таиланд ва Омон аз ҳаққи ширкат дар даври чорякниҳоӣ маҳрум шуданд. ҳамакнун дар чорякфинал 24 январ Ветнам бо ғолиби ҷуфти ҳаштякниҳоӣ Ҷопон, Арабистони Саудӣ, Чин бо Эрон рақобат хоҳанд кард. хуб, ба тавре ҳам гуфтам, дар поёни суҳбат нигоҳе меандозем ба қурби асъори хориҷӣ дар бонкҳои тиҷоратии кишвар. тибқи қурби асъори хориҷӣ ки аз сӯи Бонки миллӣ муайян карда шудааст, $1 амрикоӣ 9 сомониву 43 дирам, 1 евро 10 сомониву 76 дирам ва 1000 рубли русӣ. мутаваҷҷеҳ бошед, муҳоҷирони азиз, 142 сомониву 10 дирамро ташкил медиҳад, яъне 1 сомонӣ, агар хато накунам, нисбат ба рӯзҳои гузашта болотар аст. хуб, бинандагони азиз, албатта бештар аз 16 дақиқа ман бо шумо суҳбат кардам дар оғози як рӯзи тоза ва фикр мекунам то 3 соати дигар ки бозам сархати хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. мо хабарҳои аз ин бештарро дар ихтиёри шумо хоҳем гузошт. фаромӯш накунед ки ҳамин лаҳзаҳо ҷаласаи солонаи ҳукуматӣ ҷараён дорад ва интизор меравад ки дар пайи ин ҷаласа хабарҳои тоза аз ҷумла дар бораи тағйиротҳои кадрӣ ва сарнавишти Тоҷик Эйр маълум карда шавад. аз инро моро пайгирӣ кунед ва ёдам наравад, бор дигар барои шумо такрор мекунам ки агар мехоҳед барои мо аксу навор ва ё видеое бифиристед ки аз ҷои ҳодиса бошад, ё ки хабари оҷил доред ки мехоҳед радиои Озодӣ онро пайгирӣ кунад, бо 420 724 05 66 81 тариқи имо, вайбер ва вотсап бо мо тамос бигиред ва мутмаин бошед ки ҳеҷ як паёми шумо ва аксу видео ва хабаре ки шумо мефиристед бидуни таваҷҷӯҳ намемонад. ва бозам ба онҳое ки то ин дам барои мо хабару акс ва навор фиристоданд ва онҳоро мо тӯли чанд рӯз истифода кардем, бори дигар барои шумо азизон сипос мегӯям ва шумо низ метавонед, онҳое ки ин наворҳоро надиданд, метавонанд ба Озодӣ видео канали мо ворид шаванд ва дар он ҷо ҳатто ин наворҳо бо навиштаҷоти навори мардумӣ қайд шуданд ки онҳоро дар тӯли чанд рӯз даҳо ҳазор аз корбарони радиои Озодӣ тамошо карданд ва суҳбати Шӯҳрат Улфатов ки сокини Тоҷикистон ва дар Магнитогорск зери харобаҳо монда буду оилаашро аз даст дод, дар Озодӣ видео низ ҳаст ки ӯ то ҳанӯз тавре маълум мешавад аз сарнавишти зан ва 3 фарзанди фавтидааш дарак надорад. хулоса, ҳамкорони бинандагони азиз, мо аз ҳамкории шумо сипосгузорем ва ҳамкории бештарро мунтазир ҳастем ва ман шуморо ба худо меспорам то 3 соат дигар ва бозам шуморо мунтазир мешавам дар пахши мустақим ва ҳамин гуна дар барномаи хабарии радиои Озодӣ.